Karbi Anglong Autonomous Council has decided to prohibit land rights to any new settler with an immediate effect. Principal Secretary of Karbi Anglong Autonomous District Council issued an order regarding this ban a few days ago. Sale, transfer of ownership in any means including gift, lease, permission to use, mortgage or to bound out any land owned by non-tribals in Karbi Anglong to any non-tribal was banned by this. Number KSC/LRD/306/2023 04/6645A dated 13 July 2007 ordered under any circumstances. Council pen kachurai tang order date lahai. Let's see, by this order, Karbi Anglong Autonomous District Council has categorically denied land rights to all non-tribal people who have been living there since the formation of elsewhere Mikils Pahar District, presently Karbi Anglong in 1951-52. Until high ketoke, itum la soteng pen, itum tokyo pe itum si protect ng neloma, si hang ng neloma, pini nang li parman nili parman. Aron ke chega bang, rat man tham people na tum ala ana ke chega pilo patu warat ke. Do ana Karbi so tum ta aron atang pa chinina. Saluar be alang le siningi lo matidi. Kat sa tum ke land rights pen education system nang Charlie pikna lang. Te alang lagi Charlie nang nelo ke hektar people te paturet ke section punon Karbi nda pa thek nang ke people nang thin nang noren na pini ni tong ke kanchulo pini ni tong natong ke example ni pini ni tong ke be ke cheso bang peta hat ni tong news card long bang ha west Bangladesh pen ke bang Bangladesh tong si bang press meet ke do bongo senatu hoglo ni tong dak sido Karbi Anglong along le nitum na hok le to tatulong India along ke kusipo sita me hala sikchido la soron ke pachini ne da polo nang tu la da ke safe provision protected area apot ni hanga limpe dulong le ko bana tun than hedet polo la pulo pote nang le tun ke la ke voter card ye polo peda pen de la so news ke ta bang si ke do ke ni le tun le ke po lam kali ke alang tun da pulo ni tum ro ko ni tun ga hok le tun ke Bangladeshi pulo la tum phanu man ke nangli ne dia pota ke do ajo pota cho tre ma ke padu nai padu fit nai ke nangli la tum han do protect ma nangli ana ron ke thek bang people te chimat du warat ke than thedet ke Karbi dun dang thek dun det na puma pini ka cha ham bang song unta than le te nang thek dun det na puma nangli ga matha aron an chini re pote charli sok thap ko bang kan ku thek la sona Karbi ge chok de la si alang li cuma bangke education system puta alang li pulo de Karbi Anglong along education system ke alang li ki putu bangke nili tungki po bangke Karbi Anglong long luka Charlie ahin education system abang nang le tuni school mesen government school takimoy athe non ke ahok lo Karbi Anglong along ki Charlie ke paprang lo ke Charlie ove kimi non ove risoi jang ki thur miat tung ka Charlie ke do piglo apos a problem ta pene voreng war saita akaveta a problem thetan lo mane frustration lo pusini tung ki puke lasi lab akola dak education system non ke 5% ke on pota kopilo nang le tung dak arjupe memedat ma Karbi Anglong lo ke non api apo ka chikrong sakuri bakuri ka ve atum hantu ing lok dampo tara antuk chutuk dampo mehe ing lok dampo hantu ipeng chuan si ha bajar hada long ini si chuyor po laban so si ka kep ing koi chupang rom se ha private school si kepidun sai de yo people la han chuyor choda tum asoma tum pan private school an anador so kepidun nangko pini Karbi Anglong Autonomous Council pusinang punang ne po Karbi Anglong Autonomous Council pen sakuri sa council pen na tum hala by nong pi hai nang tum council under pen hala government scope pen council pen si hala sakuri anam hala
popular salary ador mahaki private school tum yong si mesentang akijoy pengkecari mesentang kute pini nang li penili poisa thambak belan anador kisu itung ka khorozi ke pangjarji poisa ke padam ji phan apia po to maning hang mal kusot han ju yor chot theng lang han ju yor chot tame private school ke papor hi nang koklo pen private school nang be toy private school nang ke ong la pen college nang ke ong join ni si karbe tum ta ke por hi bang ke aprang wang lu kusini li tum ki puke people lo nang le tum la private school pen ka charni pasal tum bang phan ro de ma na tum ning oi lak ma a ho balan mati a ho he pute rada tu ni tum phan ang ton prino nang ton ni tum mana puno apia po tum hala private school ke chutoi bek tum he kireng misen ma high school hempen apolo de nili tum thamata apolo athe sakuria ve ka chongdat chot bang churam si isumar silang nire am chutun mo ve sitame sang chunama he how somara fis pu osomar fis silang ka chardi silang pu ajoy ne osomar ka chinghon ni somar ni sota thek nai ni supi da thai ni ni supo da thek nai po alutina pia po kala ka matha ka bor ipensi pini kar biang long along ke percentage nang ke ong lasi besa ho nang like lumba jong along lumba jong block pulo nang like education board chairman pusi ene adulong sitame ni livai dak kali tanang le la somsi ar pudeng bom lasi lumba jong along si pulo posi lumba jong nang le andara long nang li pining metric exam metric final exam ke pas atum bangko andolo bangko anang bong pen jitu council pen jitu government school pen ke pas bangko andolo la pen hala private school pen metric nang ke pas bangko andolo nang le hala le nang le hisap chiniat pumati people la hisap than the de thana edek ke lasi nili tunang jong ko nang li chilang nam thada non na mathura chilang moida ho Dhonsuri government high school de Dhonsuri government high school along ma si metric final exam center lu sita la so center vek long school along ke bang koi proxy ne bang thong kep ne student do ta inu ta pass pedalo la ke mane school aphan anong muki jo gali de nang li ninge de posini tunge nang ke holo chila nam tha yong se pinap nili tum pini kan ninge pe na hok heta pete pinap ni tum phanang gi li nang gi nang li ke lumba jong mati lumba jong ada ko nang le andar puri po athe nang ke education board chairman lo puke chila ma moida